Central Luzon. Ako po kayong talasuyo Jennifer Salenga. Areni na ring mga regular balita ngayong Lunes, March 11, 2024. Ostisya para king siya mabanwang rape slave victim ay Princess Joy Ocampo, pengako na ning Guagua LGU. Pamangamit, iligal na droga, metong kareng sangka na niya dara kalareng krimen king komunidad, agpang king PIDEA. DOH, pasaub ne king PNP bang ela mididinan access king vape at e-cigarettes deng minor de edad. Musika ang pong kasalpantayanan, pagselebran la king kadwang bamboo organ choral concert. At kaya nakang Kapampangan, amuyutan dalang subukan in katamong national sports, arnis. Nakaramdam kami ng dala ng tubig na may tatagal barangay. Nit ang mga senyales na lang mas marakal. Rody Dizon, Len, mga karehiyon at mga Kananing pandemya, midina niyang ustisya ing pangamate ng Princess Joy. Itipuing amano ng Mayor Tonton Torres ning Balean Guagua, inyang akatalamitam ning CLTV 36 News, dikil king 9 anyos sa rape slave victim keng pong Barangay Santo Cristo inyang asing kuning Marso. Sumaupya kanu ing lokal kapanibalan king melakwang pamilya ng Princess Joy. Bang medina lang assistance antimo ing mabilis sa pamamya ustisya king anak. Amilibing na po inyang Domingo, March 10. Bistaman may kilala na ing suspect kay Feliciano Oralio, 50 anyos, a residente mo naman ning may sabing barangay, makipag-coordinate ya pamurin kanu ing LGU king Philippine National Police o PNP, ban atutukan re ing kaso at abantereng masalesa ing suspect apakasukol ngeni king San Antonio Police Station. Pasig na nga mo naman kanong Mayor Torres ing karelang kampanya laban king illegal na droga. Makisabi yarin iti kareng hanggang opisyal ng barangay, apatupad lang mas maigpit a patakaran kareng magluwal lungob king karelang barangay. Samantala, meteya naman kanong, mamiyayan po kanong marching order i Governor Dennis Delta Pineda king mabilis sa pamagsiyasat king milyaring krimen, bang may biyene ing ustisya king biktima ang po king kayang pamilya. Ako yung panawagan ko kareng community, kareng barangay, is kailangan talaga in kooperasyon da. Ilang miki balo kareng kabaryo da, kareng lulub kareng baryo da. Nyapin sabi ko, siguro this is, it's a very sad incident, pero I think we should take this as a, kumbaga, apinini udyat, na dapat we should be proactive. Na pwedeng maulit yung makanining krimen, at dapat ikatamo mismo, balo yun nino den lulub kayong barangay, no nanong aktibidades na kayong barangay yun, and bayo pa mangyaring karong dumal, krimen na makanyan, dapat asog po ang tana at ma-action ang tana para na mabot kayo makanyan. Definitely. Ayan yung marching order na rin, kaya katamong kaluguran na Governor Dennis, na to make sure na injustice may beya kayong anak, para naman kayong peace of mind dari de pamilya. Ako yung Kinumpirma na po ng PNP gagamit yung illegal na droga ang akusado king rape slave case na ning 9 anyos sa Princess Joy Ocampo ning Guagua, Pampanga. Agpang naman king PIDEA maragulya epekto ing illegal drugs kareng crime rate ning metong alugal. Ani pong report. Asing ko na ning Marso anyang eksklusibo yang mi balita king CLTV 36 News ing karumal-dumal na milyari king 9 anyos ay Princess Joy Ocampo ning Santo Cristo, Guagua, Pampanga. Base king inisyal na investigasyon, rinip at petene ning 50 years old identified drug user ay Feliciano Oralio ing makaluno sa biktima.
At yun po, alam naman po ng taga-barangay na talagang ano siya, lulun na siya sa pinagbabawal na droga. Basiging datos na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3, kaya beya ing Barangay Santo Cristo kareng 12 barangay keng Guagua a pamideklarang drug cleared. Metong mo naman kareng maging problema ngeni keti Pampanga ing implementasyon na ning reformation program para kareng drug users nga na ning talapagsalita ning PDEA Central Luzon ay Glenn Guillermo. We were surprised. Actually, chinecheck po namin yung drug personality na yan kung nakalista sa aming listahan. So, there's a probability na baka hindi rin po nabigyan ng intervention program kaya nag-relapse ng tao. Miras lakanualos migit 10,000 reng drug users keti Central Luzon amig surrender keng kasagsagana ning war on drugs ning administrasyon ng dating Presidente Rodrigo Duterte at king bilang ay ni 20 metong lamuring may graduate king reformation program ning gobyerno keti Pampanga. So far po, 21 drug personalities pa lang po ang graduate sa Balay Silangan at lahat po yun ang galing sa San Simon, Pampanga po. Kinumpirma na naman ning mamuntukan ng Barangay Drug Clearing Program ning PDEA Region 3 ay Christian De Honor ang maragulyang factor in infestation ning illegal drugs king crime rate king metong alugal. Dating naman po sa relationship between illegal drug use at crime rate, no? Isang maliwanag po na issue ng ating pong komunidad yan. Maliwanag po na kapag ang isang community ay mataas ang drug affectation, tumataas din po ang crime rate. In fact, sa Dumaguete City po, no, noong 2011, sabi po ng Dangerous Drugs Board, 80% of heinous crimes committed are drug-related. And ito nga po ang kadahilanan kung bakit po tumataas ang mga krimen sa isang lugar. Mayakit mo naman king record na ning Anti-Drug Agency aasula king 71 barangays kareng Balena ning Guagua, Florida Blanca, Bacolod, Lubao, Sasmuan, Magalang, Mexico at kareng syudad ning San Fernando at Mabalacat apektado pa mo rin king illegal na droga. Agpangkang De Honor, maragulyang papiling lokal kapanibalan bang midinan solusyon ing problemang ini. Number one po na dapat mayroong monitoring mechanism dito sa mga drug users natin na nag-enroll sa kanilang respective interventions ay ang mga implementer po natin, no? Ang mga local government units na namamahala po sa mga CBDRP, Community-Based Rehabilitation Program at Balay Silangan. Samantala, sinabi na naman Guagua Mayor Tonton Torres king CLTV 36 News apasibayo lang mag-meeting deng barangay officials king Balen bang di ng solusyon ng problema king illegal at droga ay namipisibaywan ng bilyari king Miyango Biyay Princess Joy Ocampo. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Arestado la ring 7 drug peddlers kareng nyaliwang operasyon dareng kapulisan king Central Luzon inya pong milabas at Domingo. King Mabalacat City, Pampanga, meron kabing notorious drug personality ay alias Rod, kaya bering adwana pang kasabwat king metong operasyon king Barangay Madapdap. May kumpiskala karela ding 58 grams ning pagsuspetsang shabu, ang magkalagang 394,400 pesos. Kabang arestado naman ing metong pang suspect kay alias Movi, ang popaing metong ng Kayabe king Barangay Kalapakuan, Subig, Zambales. Ikwada rin kapulisan kareni in 30 grams na ning pagsuspetsang shabu ang magkaulagang 204,000 pesos. Samantala, adwano man pong katao ring merakap king Barangay kay Pombo, Santa Maria, Bulacan, kaya rin na ning matagumpeng buy-bust operation daring pulis. Arestado lari alias Dudoy at alias Myra, kinakpa ng 20 grams na ning shabu ang magkaulagang 136,000 pesos. Agpang naman kang Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. ing Regional Director na ning Police Regional Office 3, resulta no rin ning effort na ring kapulisan laban king pamangamit at pamamisan ning illegal drugs. Salamat yan naman ini kareng ordinaryong memalen may kasaup king pamaninton at pangarakap da ring kriminal.
Kayo mama ko, magbalik kay Balen at balita. Makatuto kayo pa rin king Balen at balita. Atinang munikala ay ban ring disposable vape, uling aparte king LS-safe deni, kalupanan ning sigarilyo, keraklan kareni ring emo naman makarehistro. Inyawad na mo naman po ning DOH ang saup na ning PNP. Banga sigurong alalang access ding minor de edad king vape, lakwas at marakal na pa ring magtinda karela. Ani po report. Kalupara ring minu namin ang akasabi dikil king pa mag-vape, pampalako mo naman king stressing sangkanan ng 20 years old na Marvin, ay natutong lagyo king kayang pamangamit kanini. Matatanggal na ako kay stress tapos aywas ko na yung aliwang kay, bisyo kalupanan ng kay, sigarilyo. Kapag wala na pang Marvin, mas mayap na vaping gagamitan na kaysa king sigarilyo ing kayang sinjon. Dapot ing Department of Health o DOH, balaw sing paganakaakaparehas namuning aso kalulwal iba't king e-cigarette vape at aliwa pang heated tobacco products ing manibatan king sigarilyo. Buri ng sabian atin mo naman matsurang epekto ing pamangamit vape. Kaya ba nakareni ing pangalason, pangasira, silab at toxicity king katawan.
Base king 2019 Global Youth Tobacco Survey at sulaking 11% ng estudyante king mabilog ang saring gagamit tobacco, 10% la ring manya-garilyo at 14% la ring gagamit e-cigarettes. Inyang 2021 naman, lintaw king datos sa Philippine Pediatric Society ay 11% na ring estudyante edad 10 to 15 years old ding may kasubok ng vape. Ding mani munang sangkan kano kanini ing online accessibility. Ring mialiw ang flavors a pagpilian at ing kapanwala na mas ligtas sa ring e-cigarettes kesa king sigarilyo. Mumunikala na namang Finance Secretary Ralph Recto ing pamagban king pamamisalira ring disposable vape king bangsa. Agpang pakarekto, kaya rakalan kano ka ng disposable vape ding alima karehistro king Department of Trade and Industry o DTI. Susuportan na naman ding aliwa pang senadoring munikala ng rekto, kalupan ng Senator Pia Cayetano, JV Ejercito at Bongo. It's really a big problem. I'm glad Secretary Recto said something about banning. Singapore banned vape. Vaping, the health experts there knew that vape is dangerous. So I don't know, in the Philippines we passed a law that actually... alam ko kontra si Doktora doon. Doktora was one of those that actually made sure that ang DTI lang will approve the vape, pero you make sure that FDA will still register what you inhale. What you put, because that's the law. What you put in your mouth and what you inhale should pass through FDA for safety. Inyawad na mo naman ng DOH ang South ng Philippine National Police o PNP king implementasyon na ning batas. I have no police powers. I'm going around the mall. I'm seeing kids in high school uniform. Kids, high school uniform, in the lang school bag. May hawak na vape. Diba? That's a problem. And the law states, binaba kasi nila smoking from 21 to 18. So I'm going to talk to PNP Chief Accord and say, boss, wala naman akong kapasidad manghuli. Pero we will ask your help. Yun ang next meeting ko. I will ask his help to implement the law. Kasi police siya. He will implement na. 18 years old. What's the problem? The vape companies are greedy. They're selling to below 18. That's against the law. So sabi ko, hindi naman yung bata ang hulihin natin. Ang hulihin mo yung nagbenta dun sa bata. Inutos na ng PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang pamangawang operation guidelines bang sigurong alalang access ding minor de edad king e-cigarettes at marakapla ring magtinda karela. Makataluki ini king Republic Act 11900 ang mag-regulate king importation, pamamisali, packaging, distribution at pamangamit king vaporized nicotine at non-nicotine products. Samantala nung sakali na maaproba ng pamagbanking disposable vape, talo kineman kano Kenny i Marvin. Mag-agree na ako kitang tanggalan na yung vape para yan ako, wala na akong asaling vape pa para yan ako may gastos. Ako, ingke kayong talusuyo, liya na kanilaw, ating pusong makabalin. Balaos siya kanu ang Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, king pamaninton paralan bang lakwas yang misino ping katamong kultura at amanong siswana. Kaya na Kenny, ang pamangamit king digital technology, kalupan na ning Kapampangan Translator at Dictionary Applications alinsad na ning center. Makanano na gamitan ding app, pakibalwan tamo po king balita ng Felix Barrios. Imbes na lawin niya, timong kalaban king pamanyinup king kultura in teknolohiya. Manwalaya kanu ing Center for Kapampangan Studies o CKS ning Holy Angel University, amaragulya papilini king manyubong da rin karelang advokasya. Anya naman, kasabi na ning 91st Founders Day ning eskwela at ing ka-22 banwa na ning CKS. Linsad dala rin Kapampangan Translator ampong dictionary application amalyaring makasaup kem pamanurunga manong siswan. Milyaring launching ng Kapampangan Translator app at ning Amano Digital Dictionary anyang Biyernes sa 8 na ning Marso. Agpangkin developer na ning Kapampangan Translator website at HAU alumnus na Mark Rafael Nugid. Bukod king karelang existing database, malyari la naman kanong mag-contribute kini ring ke katamong kabalen balang dakal de nga Amano king website
at agamit day ni rembisang mabiyasang mga Pampangan. Malyari ang i-access ini king kapampangancenter.org/Kapampangan Translator. Ela naman po ay ganagan na miras kaya kasang center. So ini po magiya pong accessible ka rin kaya katamo kaya beng Pilipino na abalo de po yung kay in culture ang pong pamanalita rin Kapampangan. And agamit de po karelang sa rin bisang manigaral ang pong makapag-preserve tamo rin po. Malyari na yung mga i-download in Kapampangan Dictionary app mano kay Google Play Store. Kwento na ning estudyante at co-developer na ning application ay Earl Joshua Vergara. Aisipan din gawa nini para karengaliwang mag-aral kay Holy Angel naman Kapampangan. Bali yung inspiration po talaga ng app na to is kasi po sa group po namin, yun po yung mga ka-group ko. So yung mga ka-group ko po kasi is kalahati po sa amin Kapampangan, kalahati po hindi. So napag-decidean po namin na bakit di po tayo gumawa ng Kapampangan Dictionary since yun po yung parang naging common ground po namin lahat. Aside po from being a dictionary, it can also be a glossary po since aside po na kaysa i-search mo po siya in Kapampangan, pwede nyo rin po siyang i-search through English words, through Filipino words, and lilitaw pa rin po yung Kapampangan na word. Agpangking peka yan na kapoeta laureado ay Alvin Ignacio o kilala mo naman king lagyong Bertong Esponga. Maragula sawop dahil duang digital applications keng pamanyinup at pamanyulong ng amanong siswan. Antimore atang mga kalingwan ng amano kanita ko detang mas ausandang malalam ana. Kita ngeni yakit talang pa si bayo bawa type memo itang metong amano detang kalupa ng amano lungwal la. Nya masanting nga makatay jam pa si bayo kitang dati tamot makasabela rang ngeni mga nyo. Matula naman ang direktor na ng Center for Kapampangan Studies ay Robitan Tingko king involvement na rin kaya nakan king advokasya na ng karelang institusyon. Dakal yung ulagay ni on many levels. Number one, ay involved nila rin ng kayanakan, kaya ng cultural advocacy, imbes na nano-nano mo yung gagawan da kaya biyeda, at least may involve la kaya pamanggawang technology, pamag-create apps, na ikasulong ng kaya katamong amano. Siswan, higit yun naman. So, thank God for technology, then kalupa yung kayanakan, gawa do rin ng technology nga rin, para aso panda kayong kapwa da kayanakan. Kaya be po, i-Art Consuelo. Ako, ingkaya kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen. Good news po para karayong motorista at super, asaning bagyang pamagbaba na ning presyo darayng produktong petrolyo king Martes, March 12. Magpatupad lang rollback ning mapilang kumpanya kalupan na ning clean fuel at sea oil. Magbabaya pong 50 centavos ing presyo balang litro ning gasolina, kabang 25 centavos naman king diesel. Atin mo namang 30 centavos a rollback king presyo kada litro na ning kerosene. Epektibo yan po yung price adjustment na ning clean fuel, 12:01 ning 12:01 a.m. na ning Martes, kabang 6 a.m. naman po yung king sea oil. Kayo mama ko, magbalik kayong Balen at Balita.
Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. Peg celebran niya ing musika at kasalpantayan ng Daeng Kapampangan na kempong mera patakadwang bamboo organ choral concert king Betes Guagua. Aparte king pamagdaking talento at malabas, paralan niya naman kanuing event king pamanamuyot kanang memalen ang magbalik king Pisampan. Ay ni pong report. Adwala mo ring bamboo organ keti Pilipinas. Ing Metong at Chucky Las Piñas City, Metro Manila, kabang imetong naman, mayakit aking Santiago Apostol Paris Church, king Betes Balen na Guagua, Pampanga. At king pangadong pamikatagon, peramdam dia ka rin kabalentamo king Guagua at karing aliwa pang kasasalpantaya, ing musika ning Betes Bamboo Organ. Mera pati ing choral concert niyang Biyernes sa 8 ning Marso. Kaya ba ka rin mag-performing titular organist ng bamboo organ ng Las Piñas si Armando Salarza at ang award-winning violinist ay Victor Gianluigi Torres. Peti dayagla namang gelingan king musika Rizandro Zulueta, ang Mirabilia de Coral, gintong Siwala Singers, ang pongin John Van Destin Men's Choir. It's a privilege, it's an honor to play on another bamboo organ besides the one in Las Piñas. It's a beautiful instrument and which is located also in a very beautiful church. Well, you can imagine the sound of the regular flute to a bamboo flute. So it has a warm sound. It's not so shrill in the upper notes. Agpangki music director na ng Mirabilia Day Children's Choir Monsignor Greg Canlas, aparte pa magdaki talento ki musika, paralan niya naman ng mera patakoral concert bang ayakat na rin katamong kabalen ang magbalik yung Pisamban. Ating spiritual songs, ating religious, ating secular songs. Anya may ganap-ganap ya. Something ya kombinasyon, ale? Yeah, ako man misdang ko. At saka iba't lam liwang Balen, Emo Betis. I think we're creating a presidente. Ababalura, may taste na la for classic music. Anyway, classic and Filipino and pop music. Meto naman ka rin tinagon king konsyerto Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto. Agpakang Aposeto, kailangan niya yung musika ang timong katambal ni kaya katamong kasalpantayanan. At masanting, ing gamitan tala rin lelangan ng apong Ginoo tanaman, kawayan, at nengkay yung balat ring balat animal gagamitan na rin din para kayong tambor,
at ding magkantang mayaliwang ethnic and cultural musika manibat king Mindanao kagit nya nga Father de la Costa Horacio de la Costa tang metong pari king Ateneo nga na adwala reng pibanjaning Pilipino music and faith. So let us keep these two gifts together. Payabot na namang Monsignor Canlas si Maragula kapasalamatan karing sinuporta pong may nalbeking konserto. Okay, mo nandili po, pasalamat kami kay CLTV, kay Saob na, sa pasalamat kami kay Retang Benefactor sa kaya mambigisang pabanggit, karing Taal Betis, karing iba't aliwang balen ng Kapampangan, but especially, salamat kin Pamanagunda, making moral booster ya. Ale, ang po yung Arsobispo, chuya kasi, the Archbishop Emeritus of Seto. Yako po yung kaya ko yung talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen. Miyabe-yabe lang bicycle motocross o BMX enthusiast iba't king miyay luwang lugal king bangsa kaya pumera pa ta flip and ride event king syudad ng San Fernando napon aldoning Domingo. Pepakit lang gelingan king may sabing event ng veteranong riders at pati rin kayanakan at kebabaynan. Imbalitang sports ayan ni Dake Nekia katamong Felix Barrios. King mumunang lawe, emo isipan na may gitya pang pabanwa King Sports a Bicycle Motocross o BMX ing 13 anyos ay Kiara Marca Gatos ning Paranaque City. Libane kanong Kiara ing pamagbisikleta bang lakwas pasik na nga ning kayang katawan at kabulasan ang puaiwasan ning sobra-sobrang pamangamit gadgets. May kiabe ay Kiara king flatland competition. Meron po kasi po akong asthma pero sabi po ni Mama, na pwede din po ito makatulong sa asthma ko. After school po, every other day, nagpa-practice po kami. Bistaman male-dominated yung sports, a BMX riding. Agyo na kanong agyuning babay, kalupa ng Kiara, ing pakipagsabayan Kenny. Huwag po kayo matakot mag-try kasi masaya naman po and makakatulong din po sa atin. Metong yamoy Kiara karing Marakala BMX riders and enthusiasts at tinagon keng merapat a second flip and ride event king Ciudad San Fernando, Pampanga, Domingo, 10 ning Marso. Keti, pepakit na rin participants ing karelang gelingan karing miyayaliwang kompetisyon. Nating king Bataan, nating Caloocan, Pasay, so rin king Bulacan, so Reni, ne? So aside karing local riders tamo, tinagon la at tamo paping national riders na cho at the moment. Time kasi puro ya karing lalaki. Ngayon nung ikit mo ating ng participant a babae, tinarin ka rin kayanakan, no? So iting masanteng medyo mas maragulya ing scope na ngayon ing event mo. Agpangking event organizer ay Fernando Manalang Jr. Emo naman biro ing pamagbuong BMX. It will really take time para mo makabuo kang metong bike ken. Reni reta nga manuandang old school. Pag sinabi mo yung old school kay BMX, Reni retang bisikleta niyang 80s. Kaya tempo namang mid-school, peta naman ng 90s la reta. Anya naman na party king exercise at active lifestyle, nostalgia o pamagbalik king milabas mo naman kanu, ingaampang na ning BMX event karing veterano ng riders. Nasada naman kanong ipasa ing karelang hobby karing tutuking generasyon. Mga kaanak, for meron dili. Itang mga labas, buri mo, agad ka na kamong palagi. Tsaka makasabot din kayong katawan. Masantang ehersisyo. More on gadgets lang ini ring anak. Ang ining panahon na ini, mas kailangan tamo siguro uling kakanan tamo ngini, kalupa kanitan. Kailangan tayo rin ng exercise. Yung panahon mi kanita, talaga more on exercise kami. Ako po, engke kayong talasuyo,
Felix Kapati Barrios, ating pusong Makabalen. Libutan da rin miyaya liwang klase ng sport sa kakahiligan da rin kaya nakan nalakwas ng estudyante, metong kano karang era dapat kakaning one ing arnis at tuturing muring antimong national sport and martial arts. Inya naman memuuyang arnis team ing Pampanga High School. Opisyal ya maging national sport ng bangsa ing arnis inyang December 11, 2009 kapamilatanan ng Republic Act 9850 a pinirma ng dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Meging mandato ka ng eskwela amiyabe AT at ituro king physical education classes. King Pampanga High School mo meging parti ng karelang curriculum iti nune memuula pang team inyang 2014. Iniing Pampanga High School Arnis Team akayabe kareng City of San Fernando Knights alalaban kareng inter-school competitions at aliwapang local at national tournaments kalubanin ng Batang Pinoy at palarong pambansa. Kailangan kanong pasiknangan ing arnis kareng kayanakan alimuan timong sports and martial arts ne bilang parti ning kulturang Pilipino. The extension of our hands po. At ang tama ng mano-mano. Yung application na po ng arnis is pwede po king empty hand na manuan po. So, nung ating kapong halimbawa, ating tatatalan kayo na something... Payong! Payong, yes. Pwede po ita. Basta i-apply mo po itang abalo yung basic strike. Kayo po mama ko, magbalik kayo pa ing Balen at balita.
Lagyan na ning panahon ka Mr. Manuel Esguerra, ang Chief Weather Forecaster na ning Pag-asa Clark. Sir Manny, magandang gabi po sa inyo. Ano ba magiging lagay na ating panahon? Yes po, magandang gabi rin, Ma'am Jen, sa ating po mga tagapanood. Sa ngayon po ay Northeast monsoon, amihan pa rin po nakaka-apekto. Yun nga naman po, ang epekto ay nakaramdaman na lamang dito sa bandang Northern Luzon. At Eastern Luzon naman po nakaka-apekto sa natitirang bahagi pa ng bansa. Kaya po ang mga lugar ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region ay bahagyagan sa komisyon ay nagiging mahulog pang papawirin at posible lamang po makaral sa mga pulo-pulong mahihinang mga pagulan. Yan po ay dulot na anihan. Samantala po ang Aurora at Quezon nagiging maulap pang papawirin na may mga kalat-kalat ng mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Yan po ay dulot pa ng easterlies. Ganyan din po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa. Kasama na po dito ang Pampanga. Ay medyo kaya-aya po ang panahon. Bahagi hanggang sa kumisa na nagiging mahulog din ang papagirin. Meron lamang po inaasahan mga pulong mga ilang mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. At yun nga naman po, medyo mainit, maalisan. Kaya pinag-iingat po natin mga kababayan. Yan po ay dulot ng easterlies at ng localized thunderstorm. Yes po, Ma'am Jen. Alright, maraming salamat po sa inyong ulat panahon, Sir Manny Esguerra, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Welcome po at magandang gabi. Good evening, sir. Muntatamo po karengalimang balita, kasakitan kanuking bie imeging challenge para king kabalentamong business owner. Inya pegsikapan ng makapagpatalakad sariling kabiyayan. Yapin po ing kabalens marinade. Tinatakano king kaisipan ng Jeffrey Liwanag nung makanano kasakit ing daranasan na ning metong a pamilya neng magkulangan laking pinansyal. King mura ng kaisipan, pengarapan ng makapagpatalakad business, inya naman anyang mikapamikatago niya, alina pelampasan iti. Aga na ka na inyang malatiya mamagtindalang barbecue at uling ketila eksperto, iti ing kayang linuban na business. Ing marinated meat products, inya mi bayit ya ing kabalens marinade. King kasanungsungan at inekanog distributor ang pang resellers kareng maya liwang probinsya kete rehiyon. Pag maragol ng Jeff, ding kukwang supply kayo, susopa na lang naman kapamilatanan ng pamamia training king sales and marketing strategies. Kagandahan po nito, no, bilang isang business man na rin po, no, kasi may mga experience na rin ako before, I want to make sure that everything is aligned, particularly sa profit sharing, paano kumita ang distributor. We wanted to make sure that our provincial distributors and city distributors, resellers, are truly empowered sa business namin. Mentungin po yung CLTV 36 News, karang media organization na kasaup na ng Asian Center for Journalism at Ateneo, king pa magbante karang infrastructure projects sa ning gobyerno. Maulagaya kasi kanang papel na ning community media, bang makasiguradong misubong lareng proyekto at totong pakinabang ng doreng tao. Mamalita ay Paulo G. Santos. Metong yung kakatamong Global Kapampangan Network a CLTV 36 kareng maging kasaup na ning Asian Center for Journalism o ACFJ ning Ateneo de Manila University king pamagbante kareng infrastructure projects na ning gobyerno. Manibatan niyang March 6 hanggang March 8, tinago niya ing kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos king intensive journalism training ay nausdang investigating infra king may sabing institusyon. Agpangkang Dr. Joel Canuday ning Department of Sociology and Anthropology ning Ateneo, maulagaing papil dareng talapamalita,
Ngening misusumangid laring infrastructure projects na ning gobyerno karing probinsya. Napag-usapan natin dahil nga sa devolution, may mga authorities and also capacities na rin yung LGUs to negotiate for contracts to attract them, and then also to oppose or prevent the projects. So they can be enabler, and also they can also offer constraint. Kaya very critical ang LGUs, and in fact without the LGU approval, nothing can be done. Dapat siya kanung pasiknan in collaboration daring social scientists ibat king akadim at ding miyembro na ning community media bang siguradong misubong laring proyekto dikil king urban development at apakinabangan do reni reng memalen. Ang bagay na yan, infrastructural na yan eh. Kailangan siya ng legislative intervention, kailangan siya ng planning, kailangan siya ng research, kailangan siya ng maraming integration. It's just simpleng i-wish away lang na huwag tayong matulad sa Metro Manila. Kasi global na yung integration din ng economy, ng resources, ng production, ng movements ng goods. Nasa global scale na yan eh. So, kailangan niya ng collective engagements. So, for one, citizens' action. Another, maayos na planning in that regard. Pero kailangan na maraming involvement ito. Kasi hindi lang pwedeng ma-wish away na ngayon na wag naman sanang matulad sa Metro Manila. Kasi naging Metro Manila ang Metro Manila dahil nga sa klase ng structure ng global economy na mayroon tayo. Pauli na nini, lakwas siyang apanaligan ni CLTV 36 keng pamanatad balita ang pong impormasyon tungkol kareng infrastructure projects keti Labot Kapampangan at Mabilog Central Luzon. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Abin rin, di mga rugol na balitang kinalap ng Kekatamong News Team. Para kang alawa pang updates, i-like and follow yung lamang po ng Kekaming social media pages. King lagyo na po ng Mabilog sa CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.